Clear tu le ngai thatu te nilai ni chibai vek ule kumin kumsang ni somni panga chunga anito ber chubaka Mizo Sport Daily News kan ti tanga voin thlengpo ka chanela news kada milongai hlut tu te chunga lom thu ka soya chubaka chuan kumin chung kumsang ni somni panga a football news kan hanti angchi kan da to ber ani vele tareng mai kumtuana ka channel min ngai thlak sak tu te tin milo ngai thlak sak to tu zong tele ka subscriber te in chunga lom thu ka soi tak meu ane kumthar lama po news da chole zel kan tum do na chung lama te po chon clear thulam te tran min han la pui ula milo clear sakle theu turin kan deal cheu ani ye soita han kumsang ni somni panga chunga news kan da to ber turatan ni zanin khe result train bul kan tran anga football thuleng te po kan clear hole bok don nia ni zana English Premier League in khel mu nom taka table ma shoi tu Arsenal chon point thum nen kumin chu an khar ta an king poi mi khwal team tun nai loka an lo ngam lo to Aston Villa chu goal khatin har salut tuklavin an mola an ne Emirates Stadium ma in khela hen Arsenal hian goal shot tum som bakwa an neya mi khwal team Villa hian goal shot tum kwa nei thungen Arsenal hian an zia tak kumtob lama an lan tir kan ti thayang chu in khel a hmu noma borok po atang le he in khel ai minute som pasari naleka Jadon Sancho ball pek thatak atangin Oli Watkinson hun thra aneya Mase David Raya chu paltlang zolavin an ui le minute som ni pathumna Merino siam sak atangin Leandro Trossard chon hun thabik anei veleya Mase Martinez chu apaltlang zo talo ane minute som thum pangana Victor Gyökeres chon goal khung ngei tura ngai ane hun thra azonin aneya Mase finisher thra anilo emoti mai turin athel ve ane first half a golud lavin antri na second half an tran 13 minutes somni pariat na a goal ta dinglam sir tram bukayo saka corner ron pet so Emiliano Martinez on olsam takin amando ni moti la yin aman manlo Gabriel chon gola tawin alut chiang hle sikhat fain ma an shroi zui bok liam wanga aron kir no a goal ma saber ani nge hemi no minute somnga panina a goal le ngal Martin Odegaard tan athiam zia alantir box sunga zubi mendi tan ball through ball thatakin apeluta Villa defender Consale an midfielder Telemans te an hoi boy hle an hoi boy lai takhen zubi mendi chon dinglam kila pet lutin Sydney fain ma an shroita ane minute somruk parongna Odegaard chon goal khung theina hun thra aneya Martinez apaltlang zo talo minute somruk pakona a goal le Odegaard chon veila matang ball rong cross phayin antau chua sak mai Luka din che sualin ball per hi ala per shot maya ama loading Leandro Trossard chon gola lo pet ngalin dinglam kila athoi lut moi hle minute som sari pariatna an goal li na khung zui le ngalin Zubi Mendi chon veilam sira Trossard tan ball ata ani hian alaya Jesus tan ball pe phayin ani hian engol zim taka train ball hi aron pet zau maya dinglam kila moi zeta thlok lutin goal kul moi mangkheng mai aron khung ta ane aron comeback no a goal ma saber ani nge hemi no hian Arsenal team anin thla da deuh nge minute som ko palina additional time a goal an chua Donil Malen chon defender pathum kara tangin Veilam sir boxa ball ron lu puyen gola apeta goal ban pet perin hemi perlet hi Watkinson gola apet lut heta hi chon Arsenal defending achia kan ti deuh thayang chu goal dang ero alu bel zui lava Gunners tamhian anmamo tak point an hlo chuak tihian table tharbera Arsenal hi khel som pakwa point somni panga nen achung bera anom zui zela City an hnuai om aya khel khata khel tam chungin point ngain an sang falta ane Villa lam ero tum som pakhat zet an chak zon huin an tom ve ta table ero khel som pakwa point som thum pakwa nen pathum na anom zui ta zel ane in khel danga Manchester United an chak zolova an mikhwal season kalmeka chetra mai Wolverhampton nen goal khan ve in pehin anin ne tok he in khelain United an che sual kan ti yang nge Wolverhampton anon in siam tha kan ti zo kang ti po soithiam a har hle
chan chu United team hi tun hnaya an ron chak vele khau maya hemi wanghen an laka beisei asang viawa Wolverhampton trumsom pahni zetlom zone to laka hian an chakrin na alian hle ma se an chak zo ta chuang lova trumsom pahni Premier League ka tlom zone to season kalme ka chakpo la nei mi alo laka hian an mani mol Old Trafford ta nge hian an chak zo ta lo ane he in khelain game thunun kongai ro United an chung nung zo ka goal shot trumsom paruk te meu mai an nei ane Wolves lam hian goal shot trum riat chau nei thungin in khel han clear point Wolverhampton hian an ngam lo hle Old Trafford ta in khela minute som panga dorgo ball pek thatak atangin Sesko chan goal khung theina hun tha aneya ma se van toy ani pui hi akal tluang ri ani he minute som ni pasarina Aiden Haven thora atangin goal aluta Haven hian dingnam sir tang ball ron lu pui zot zotin zirzetan ball ape phei ani hian goal a petin deflect aum zawa goal a alu tok angreng khop mai sikhat fain ma an shoi zui bok minute som thum pathum na dorgo ball cross a train Sesko chan hun tha ane le ma se Jose za chon tha takin alodan sak chat ane minute som thum parungna dorgo chan veilam sir box spawn threat a train goal shot la tak ane ya goal mau ta kal lo che yin United team tan chan uyom tak tur ane hemi no reilo te minute som thum pariat na dinglam a train Luke so corner ron pet so Sesko chan free takin atawa ma se goal ban atau per avan doi akal tluang a thian ten an hnem ngal mol nge minute somni pangana Wolverhampton in ansipur an su thut mai dinglama tang corner ball rong kal chu zirzi chon an lama atau kang nul maya hemi ball kal phei hi Gracie chon ol samzetin dinglam kila atau luta ansipur asu der first half a goal dang alubel zui talava second half minute somnga pathum na Sesko bokin hun tha aneile Casemiro sim sak ateng gola atawa Jose za bokin alodan sakle ane minute somrok pakwana Dorguan Martinez sim sak atangin gol khung teu view ma se sa bokin alodan sakle ane minute somriat pathum na le minute somkwana Sesko bokin hun tha aneile ya ma se Jose za paltlang zolo ve hian Sesko hi thel tuliana ani ringot mai hemi game ma chuan hemi nuang gol dang lubel zui talovin United team le Wolverhampton te hi anin ne tok zui ta ane tihian table thar bera United team hi khelsom pakwa point som thumnen parukna anom zui sela an hnuaiom te result azerin andin mun hi niam thut theidin munai ro ading ta thong anin ne tok puitak an mikhol team Wolverhampton lampo kumin October ninga a point khat Brighton laka an hlo chua nowa point an ron hlo chuak vele ta tihian table point thumnen among bera omzui selin andin monero ala der thong le United ang boka rin thiam har sa mai Chelsea lampo rin thiam an har san zialan tir le ta yin an kingpui an mikhol Bournemouth nen goal ni ve in pe hin anin ne tok Samfrobitsa in khela hian team patni ten goal shot tum som panga ayatam ve an nei ya game amu nom le Chelsea lami ball possession a chung nung zokin in pass dikonga po an chung nung zoka goal khung konga ero anin tluk ta chia ane goal ni ve khung hian anin ne tok soita khan Stamford Bridge in khela team pani ten goal shot an nga khop maya mu nom po a mu nom le minute rukna goal alut nga la long throw ball ron kal phei cho Brooks son tavin ball per phei hi Evan Nilsson chon goal a atau veleya Robert Sanchez son thataka lo dan per sakin ball per second ball hi Brooks son goal a apet luta sikhat fain ma an shroita ane minute som pangana a goal le ngal semini one box chunga Estevao William chu nor tu sokin an ham lem lova video assistant referee endikani nuairo penalty an pethong penalty hi Palmer chon veilama petin akul dap hle maya Petrovic son dive dik thoma se Palmer hian apet tha em ane minute som pariat na Evan Nilsson sim sak atangin Brooks son goal akhung teu khop maya Robert Sanchez bokin alo dan sakle minute som ni pathumna veilam sir boxa Garnacho tron thadaka ball lu puyen Enzo Fernandez an ball apepheya ani hian Alex Scott Boom Kevin dinglam kil top corner Marzetin apet luta
goal ni goal khatin Chelsea hian ma an hruai zui ta ane minute somni pasarina a goal le Velam sira train seminio chan long thro ron na hian chaloba chon tru lo zetmain anlama atau deuh lu maya Justin Clive chan ron nang chingin gola apet lu ta a ulsam hle an sipur asu zui ta ane Clive thian tau lo ma se gola hen alir lu thawngem ti thei ani ya chaloba ache fu lo angreng khop mai first half ang goal dang lu bel zui talavin second half minute somnga na Palmer ball pek atrangin Velam sira estevo chan ball atlan lu puya gola thataka petin Velam kila alu teu hle Chelsea goalkeeper Rui Petrovic an abeng chuak man chia ane minute somruk palina Esteva William bokin goal khung le ngei turin hun tha aneya Petrovic bok apal tlang zo lo le ane minute som ko panga na additional time a Pedro Neto corner pe ta trangin Chaloba chon an sipur su theina hun tha ane masing goal mau ta tawlo chia chen Chelsea tan au yom hle turangai ane hemin nuai ro thil thleng danglam omzui talavin team pani te point khata anlung oi angai ta ane tihian table tharbera Chelsea khelsom pakwa point som thumnen pangana anom zui sela Bournemouth po khelsom pakwa point som ni pathumnen som pangana omzui selin an game khelnu nong panga hen trumli z draw result an nei zui ta ane draw thiam team te po kan ti thei hialang chu anni ho ba ka hian Newcastle United lampoint ne na an changa an king pui mol nei to Burnley chu goal thum goal khatin an ne he in khela hen Burnley tan Josh Lawrence on minute somni pathumna an golom chun a khonga Newcastle United tan tun nai ron form mai Joelinton chon minute ni na an goal a khonga Ian Wisale Bruno Gomares ten goal khat ve khung ve bokin har salutuk lavin point hum an lo chuak tihian Newcastle United hi khelsom pakwa point somni paruknen somna anin suan chawa Burnley ero point som paninen relegation zone anom zui zel thong David Moyes hnuaia insiam tha chho chak mai Everton lampo chakin season kalmeka team talboy mai Nottingham Forest so Sydney fain an ne he in khelen Everton tan minute som pakwana James Garner chon ma an hruaina goal a khonga second half hun top ma 7 minutes som sari pakwana Tierno Berry chon an goal ni na a khung le tihian har salutuk lo hian Sydney fain ne na an chang Everton team hi khelsom pakwa point somni pariat na anin suan chawa an ne tak Forest lam ero point som pariat nen som pasari na zui zelin tlathut theidin huna anding zui ta zel ane anni ho ba ka hian West Ham United le Brighton te in machona chakjok anom lova goal ni ve in pein anin ne tok he in khelain Hammers team tan Jared Bowen le Lucas Paqueta ten goal an khunga Brighton tan Danny Welbeck le Joel Vetman ten goal khat ve an khung ve bok in khel pumpui thlira ero Brighton team an chung nung zoka goal shot konga po chung nung zok ma se point khata an lung oi angai ta ane tihian table tharbera West Ham United lam he point som pali nen som pariat na relegation zone anom zui zela Brighton lam he khelsom pakwa point som ni panga nen som pali na anom zui ve zel boka an game khelna nung panga chakni mel an mutalo ane naktuk lam hi kumtharni te ani ya karonda theidon lova naktuk zan ani chu zanin nilovin naktuk zan inkheltor fixer lam hi kan rontar langle zoi donang o naktuk zan dar sompata inkhel thlertur munum tak aum do na naktuk zan dar sompata hian Crystal Palace on Fulham mikhwal don in Liverpool in Leeds United an mikhwal don bok soyang khanin team pani te tan he game hi apoimo hle do na Liverpool hi tun din muna table palina mekin point somthum pani an nei to Leeds United lam hitlak lau team an ni thonga somparukna mekin point somni an nei mek ane inkhel poimo tak team pani ten an chhop chuak don tinani chuti rolin Liverpool ero kanda sang thei dawang chu zanlai pel dar khat le chan veya Sunderland le City te anin machon do na City tan pressure asang le turangai ane Sunderland hi kaithar team tlangnel mai anni meka table po pasarina mekin andin mun achelo hle City team hi tun din muna pahni na mekin Arsenal team an chakta ka wangkhan anin kara gap hi
point nga a oma hemi sorzim tur chan point thum hlo chu a poimo hle ang tun hnai luka anloin mat chon to ero city har sarutuk lovin an chaka tungge ma hen tunge chakzo ka kan rin hlom le anni ba ka Brentford le Tottenham Hotspur te in mat chon don bokin Tottenham hi season kalme ka antal boy hle ya an chak chon table invert chhodor theina hun tra an nei thungang som pathum na ommekin Brentford thi an ne chon an lepel theidon boka game poimo tak ani don tinani chu Saudi Pro League lam Ronaldo khelmek na Al Nassr result lam hida vele zoi don ila nizana an game khela chakzo lovin season kalme ka atum khatnan draw result an neya point hum lo chhualo tum khat an neina anita chi bok nizana an game khela Liverpool team tana lein lan to Wijnaldum chu ngam lovin aliti fak ne goal ni veve in pehin an train in khel poimo taka hian minute som paruk naleka alati fak tan Georgino Wijnaldum chon ma an shroina goal moi zatin akhunga velam sirtang ball alu pui chu goal dinglama a thruai lut anne hemi nu hian goal dang lu bel lok lovin second half minute somli pasari na Joe Felixson an sipur sut na goal thazetin apet luta minute somruk pasari na Joe Felixson box chunga ball alu pui chu goal a shotin keeper hian adang ol sam thei turangai ani mana mase Ronaldo chon anunga lo tok koi zawin goal akhung an sipur sutin football azin ko goal zakwa somnga pasari akhung tlinna anita chi ambok Al Nassr hi anchak mai do ni hin alang mana mase minute somriat na antler nong lam tal poi nang chingin Wijnaldum chon an sipur aron sut le hun to brol deuh thoin Ronaldo simsak atangin comment chong goal khung theina hun thra anehya goal ban pet per dopin hun atop zuita ane team pani te goal ni veve in pe hian an trin zui bok tian Al Nassr hi season kalme ka game som an chak zon nuin draw result an ron nei ve ta ha table ero ma roi chun zom zelin an noya omte ta nero hei hi result thani turangai anehya point som thum pakhat nen ma an la roi zui zela ma se result thalo an nei tak chi hi chon an din mon hi a che chawang em tero zona lian tak anita inke result lam chu ka san taila football thulenga lut chho donang o tun tum chu Jamal Musiala tanghian bul tran don ta ila FIFA Club World Cup a akeru ati tia hakan na hretlang anga khami nuwa khan an team tan inlan le mielavin nizang khan bayan le Musiala trantu te tan thulo mom hriat tur awm ta Musiala hin training thataka anei nu yin tun din hmunna ero ain lan lok don lova January thato pairo an team tan ain lan thei to tur thu Bayern Munich chon an ron puang chiang ta ane Jamal Musiala trantu te tan chon thulo mom tak ni turangai aniya kumthar lo tur January thatop lama chuan Bayern tan ain kheli kan hmule theidon ta ane Manchester United lampoin ni zang khan thu thar an neya mithar senglu antum lo thu soi zet ma se antarnai lam chu thom chak antum do na chumi tan chon Leon Goretzka chu senglu antumang Goretzka hian tun din huna do tu anei nuala Premier League attrain Tottenham Hotspur mai ba ka Liverpool te point senglu an threlo thu an soi to niin alanga United team lampo an ron lang vele ta hlol ane Leon Goretzka Bayern Munich kain ahlim lutuk lo niin alang chaume ka achuange arinom Thomas Muller po ngayom takin aron trong chuak vele khau maya US Major League Soccer final an ngam lo Inter Miami forward Lionel Messi choron cup zavian Inter Miami US Major League Soccer a inlan ang mai khan FIFA World Cup a inlan no tura adu thu asoi Thomas Muller chuan US Major League Soccer ka khel me ka soi se lam ero anilove Messi hian anram team tan mi tangkai nile tur chuan hin US Major League Soccer lo deuh hi a khel anga yin ka ria Major League Soccer a chuan Messi hi an chungam lo ni bera kanga ya adu duin ball hi akhal vel mai ani hetiang ang hi FIFA World Cup level a chun anito donava chuwang chun Messi hi US Major League Soccer a khel reng chuan atla chewatin karing ti hian Muller chun asoi khau mai pangai tak roikin point thuthar aron nei vele ta Matthews kunha United ina ansenglu chungchanga thuthar ron na hian roikin chuan hei hi mason ania ke chun kangai ve lem lo ane an chuatir ta garna chon le
kunha te hi han en tawang ula kunha sengluwa garna cho chuatir hi mason nania in nga yem keichon kangai velem lova thil nui zathlak tak ane Chelsea team trantu te han nita ula ngun takin han ngai tu teu garna chonge indunga kunha jok le atha jok hi soithiam ahar khop maya United team in garna cho chuatira kunha an senglu thi in thuam chakna tin an soya keicho ka ngai vedan ani chelo ti hin roi kin chon asoi Jamie Penan point English Premier League har sajje chu aron soi vele ta Penan chuan han en tawang ula Gyökeres le Darwin Nunes a khan in hretlang ang chu Gyökeres si season liam ta hang gol samruk chuang akhung tling hem maya bon tak ani chu mai ba ka ahma po kan lo hriat to Benfica tonga Liverpool in ansenglu Darwin Nunes po kha in hretlang o me gol som thum chuang Benfica tan akhung theya Premier League apan no ati thein in muem le gol som po akhung tin lo chang atam khop maya chu wang chuan Premier League ron zom vengot chi ani lo ane Gyökeres sa po kan mule mek ani hi ti hin Jamie Penan chuan asoi Spanish La Liga referee lui Xavier Estrada point to thar aron neya Xavier Estrada Fernandez suan kumsang ni pakwa Ronaldo red card kape kha kala shereng ane khami chungchang han soi zui tur hi atam khop maya Ronaldo le Messi te laka thil thalo iti ni chuan hun rei tak angong che chu kei po heng kalo ton hriat to ani ti hin asoi Xavier Estrada Fernandez suan kumsang ni pakwa han Ronaldo hi red card ka pe ya ti thra po ka in ti hle amai ro chu anu loka in ka thlen nuwa referee committee lamte chon min ron bia Sanchez Armenio chuan engwangin nge Ronaldo ha red card ipek boina in nulu iduem ni tin min ron thrila khata han thil poi ka ti ka in theta chi ane a boy thak du khop maya Ronaldo fans te tangin vauna ka tong renga chu ba ka kumni chung chu Real Madrid in khel kha ka hamle tami alo ane shremna po anna hle khami thil thlenga khan enge soitur chu ka nei tam lo khop maya Ronaldo le Messi te hu hang chu alian khop mai referee committee lam khan ke kha ka ham sual wang ani lem lova ma se ka malam hun tur le fans te na min ti dan tur kha an hriat lok vek awangin eng thil ngei ti tin min ron thril ani ti hin Xavier Estrada Fernandez suan asoi kumsam thum pasaria pa Robert Lewandowski point to thar ron nei vele ta yen Levi hi US Major League Soccer akal arinom chho tran ta khop maya Saudi Pro League mai ba ka Fenerbahce ten du ma se season kalmek atop huna MLS lama akal arinom ta hemi chungchang hi build news in ni sang khan antar langa Chicago Fire le Robert Lewandowski ten inrem na annei trap to ni hin an soya komin season azo vele Chicago Fire lama hian akal arinom Kenan Yildiz point du tu nei sho chho zelin ni zan lama khan Liverpool chun andu thu anron soi vele ta Arsenal nena soizom lo mai Turkish forward kumsom ni leka upa hi Premier League lama club thatak azom arinom chho tran ta le Yildiz si komin season kalme ka antim tana gol som bathum lu ta ain rol der towa contract har chungchanga ero indoor lo tling theilovin tun din huna a hlut na hi Euro makta doi sa vel ni turangai anime ka Liverpool hian mo sala thak tu turatan du mekin Arsenal lampoint antlar malam thuam chaknan andu thu an soi ve to bok Manchester United lampoint ni sang khan thu dang ron nei vele ta yin rol tharm habak eng tak nei kumsom pakwa leka upa bazuma na tawre chu senglu antum thu puan aniya tundin mona Arsenal point senglu andu thu sei to yin PSG Hoffenheim winger hian Premier League apan arinom chho tran ta hle tundin mona Hoffenheim lam hian an forward mana hian pau million som thum pasari point panga vel an phut meka atui ma zok hi chon het tiang za thi the chu anin huam chuan an senglut mai thei turangai ane Toni Kroos point FIFA World Cup khel mai tur chungchanga thu thar ron nei vele ta yin FIFA World Cup lo tura chuan Portugal chu champion tura adu thu le arin ber anni thu asoi Toni Kroos chuan football tun generation a chon player tha kan ti Messi le Ronaldo te hi anni ya
an ni pani train Messi hian World Cup no moi choi to hin Ronaldo po hin a choi vele anga ya ke chun kanga ya chu ani generation a ro pui kan tia po a ro pui ber tur ani thei hialang chu Messi chun alo dai to wa Ronaldo po hin dai vele se kadu pui khop maya an team po hi champion thei an ni ya an champion ngei po ka be sei ti in a sei zui bok Liverpool lampoin Joel Ordone su senglu antum ngei ni hin alang chhauta ha an senglu theipo arinom hei hi achan ber chu ama du tu dang Chelsea chu ni jang khan Ordones la ka hen anin nu do tak thu puan ani ya kumsum ni pakhat mi tlap root stan in lan me khi Liverpool lama kan mu arinom chhautran ta hle Bruce defender Joel Ordones le Chelsea te soizom an ni lian man vewa ma se Chelsea hian senglu antum lo thu an puan ta ka chuan Liverpool tan thulo mom tak ani ngei arinom Manchester City lampoin Semenyo chu an senglu donti achiang ta ha ni jang khan Sky Sport lam chuan aman le mual chungchang apo anin rem fel tak thu puang hin Bournemouth lam chon ti thei an nei to lo thu an puanga a release clause pau million somruk panga chu City an the chu tak awang hin an senglu donti an ron ti chiang ta ane Sky Sport newin an tardan chon a chiang turangai ane club dang ama du tu tetan thilpoi tak ni turangai ane ya City lam ero an thatbel sau turangai ane Ruben Amorim po ni zana Wolverhampton an draw ma chi khan mediaten an zona achanga Ruben Amorim chuan kumsang ni somni panga hi clear le ta ila chawna lian tak kan machona team thatak le a thaber te soitur kan nilave ma se team kan ni ya kan tho ho na po a tha hle helai muna hianin borok thatak om chho me ka thataka po a thaber ni kan tum chho ze lang he team hian machop lian tak aneya chu result tha nei ane kan team po kan tha chho zel do na kan din mun po asang chho ze lang ti hin asoi zo nu lok hian game som pani chung chaklo zon to Wolverhampton chu andro le khau ro sia footballer piang to zinga alai le tlar malam pui thaya a thaber tia an soi hial train apik takdak lai chuna hlauom mai Bosnian Herzegovina attacking midfielder Miralem Pjanic point ni jang han football khel acho san thu apuang ta Edinson Cavani football khel acho san thu apuan nu lokin Pjanic football khel acho san thu apuang ve ta ane awang la ya English Premier League club thate ne na po soizom lo mai Pjanic hi football azin ko Italian Serie A no moi pali achoi mana Copa del Rey Barca tang khan tum khat choi man bokin Copa Italia no moi pahni achoi pui mana Copa Italia no moi pahni achoi man boka Super Copa Italiana no moi pakhat choi man bokin Juventus team tan akhel la hian ache chelem lo hle Turkish League apan noa Turkish Super Cup tepo achoi le man bok ane Pjanic football azin ko games sari somriat khel manin football azin kong chu among tha zui veta ane Pjanic chuan football khel hi kala du viawa mase ka chung ko te ka ngai poimo an hun ve towa chu katito don ane kapa au pato ma chu mai ba ka kanu pui fanau te po ka in kol an ngai to ani ti in Pjanic chuan asoi Arsenal lampoin ni jang khan thu thar an nei ya transfer kongka loin hong tora Rodrigo Mendoza chu Elche tanga senglu antum dhona aman atan hian a release clause pau million som pasari point panga chu the chu anin huam ni hian Sky Sport chun antardang Arsenal hian mithar senglu antum chho se la ahma puan lo hel to Rodrigo Mendoza hi gunner sin an senglu thei arinom chho tran ta hle ni zan lama khan London Evening News in antarlan danin United lampoint pa ngai takin Ruben Neves chu an beta kumsom ni pariata upa Portugal midfielder hi United hian an senglu thei rin na alian chho tran ta hle Al Hilal tang contract la nei nual ma se Ruben Neves in Premier League akir adu thu alo sei to wa Al Hilal lampo hian an pom sak to Real Madrid ne soizom ni man ma sen indor na akal thuang lova United team ama du tu hian an lo hel ve reng boka an indor lo tlin arinom chho tran ta hle pa ngai takin formal kan han tiang khan in biak na an kal pui tran to wa United team hian an senglu thei tura ngai chin phot meng o ole khati chin ha tun tuma tan chon ni tamai se clear tu te
zanin lama kumhlui thadaka in thla kan han be se nom ti tak te point han mangta ula kumthar lam te po nom taka mang turin du sakna sang ber ka hlan bok cheu ani like share le subscribe lama tan min han lak pui le taula thungai nom tak te neng kumthar lama in hmu le theu kan tum don nia